Ke ilo e hata ke moha amana ko he whaiwa misi ko whakaau ke moa ni pe e komisi. Bless the fire, man, y'all. You're not rocking with the best, you know. DJ stuck in the mix. Come with it, you know, you brother.
we tatalo moe o tu hei lala. E wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eleto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupua. Utulai na o tu matanga, motakau no me ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga. Utukalonga luko e hake anga, utula aina o tu matanga, motakau no me ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga. Utukalonga luko e hake anga, he wisai, wakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eleto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu. Sia ko ka foa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu. Sia ko ka foa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, wakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eleto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupua. Kokori ke uhu whangamoa he talamalu kunia. Kokori ke uhu whangamoa he talamalu e whanua mga he talawhatapu koto ape. O ku wha o atuwa mihen ka ata mo e whainga maari e koni. Ke o atua e tau polokalama ko ia FATUFONUA o ki he weekend. Maloma e tau mao e whewhin ko ilo i pe ko e koe kwatai mi anga mahe nien. O ku ma wha polokalama atua i pa mo e whafofonga. Ka ko e uhinga ko e tuunga kui ai weekendi. Lele fok e tau spot whakolisi. Ta ko tui o kwhia ai ngahi mātua koto ape ma mai kāinga. Ke popo i ai spot i ko e tau whanau kau ai whafofonga. Pea ko na uhinga ia ku ngatolo mai tau polokalama ki he whewhin. Ke whahoko atu i he hoa ko ni kau whataonga pea ku ongolere atu pe e tau polokalama ke teki modol. Ke whetu uku ke iai. Ko ke whanongo mai ai ke tau polokalama he whewhin. O ku o atu e taitari loto whewhia mo loto mawhana ka teki modol i he whewhin. O ku i he laine e whoke whafofonga. Ke ma whahoko atu e tau polokalama i he whewhin. Pea o ku whiwhia ki taitai lere tau ai whafofonga pea mi tonga ek PAULA PIVENI PIUKALA whafonga tonga ta whitu ki he polokalama ko ia FATUFONUA o ki he weekend piveni malo e tau mai ahon pea malo e ngau e mihena ko ilo i ko e aho lo o pito eni na mo i he sporti i teo whaiva ka ko hinga ku osia te sporti lele pewa u ki he whiaf pouri ka ko e hoko atu ko e polokalama ko e aho lo o pito eni ka ke whiwhia piveni whiwhia ka tongana ki he hoani. Piven, o ku ongo atu? Mo katak pe ki taitari me pe mahalo o ku loto ngā talanoa e whafofonga e ko se foku tamate ima ene camera ka pe mo ene voice ka ko te pe haki minitsi pe mihenik te hu mai whafofonga ki lotoni
ke hoko ke lere da proklama ka mo ki taimi mai pe ka ta be ki foi hiva koini ku lotoni piven koini ku mau ko lotoni koini ku kamata da proklama da online he dainim kage ko hange ko na ku kamata fatala no ai o ku ko na mo I de fai vai a honi ko ha tu ku nga ku ya tunga na osi a honi he spoti pa bena ke nof ka to be a honi te fai va fa fong a ko ia malo bi sol pa malo mo fa mari ka u ko te bige u fa te be fa da pu ko on go me yau ki api go ngai ku mate te be ku kemra ka u ka ta kamata pe tau ai ko ia ne ha be ku to ko ko sandes la tu o ta mai ki mau si spot man tu ko we fe mo ki na we pa mala ki moto mai internet e whafonga ka ku sai pinga mo ki taimi mai pe ko tu me mahala ko me pe network aku nama fitu take mo e whafonga ko longa lere he me lere ange ko na ne whaha mai aku longa fononga ki hono api ai ko ti pe mahala ko ki minisi pe mi heni ku wa whafonga ko na api pe lava leva ke ngawe mai aki ai internet ai o ku staple ke lava ke whahoka ke tau programa ka tau ki tai pe ko ilo pe ke ilo toni pe ka ko e palaparema pe I he internet o ku hoko ko he tai nimi hange ko ku whamatala nai pinga ato ki foi hiva ke ki whame idea ke tau taritari ka tau ki taritari pe ko ngahe ko ilo pe e hu mai pe whafonga o lava ke tau hoko atu aki Eta un proclama ko he ahoni. Kau ngomong mai be. Ngomong tu be. Ya. o pe au te polo ka ta io ko fa no Kau ngomong mai be. ko ia Koi, sabi ko may yau kiap kakoy na ko lava to ke sipoti ne nai. Koi. Lahi pe ngai mea o sio mau inga ki fa to kan kiai. Kai ko tui ko ngai hoko kan to me ko ni ang. Kana kai foke o mawa foke farearea pong ana o mo pe te e fangi me ke farearea ka ko e fagalanga si o spot ya o to ko ni o santis la tu ne ha me asiria ya ma o alo te pe mo e fa mo ma lo ya to ta pula ki o fa mo so si o spoti Koi. Aya ko na ke whakaha mai ko wharearea mo kamata pong ye. Aya ko nga ko mo ku mai ko te mo hoko atu ai pe ho mo wharearea pe ko nga ko mo ki hu time si pe pa mo te tapuni le. One achi ko fo I tapun be wi ka au to be ka au. Koi. Nei ki fram ke to ki ava be wi ka au ka tuange wi ke pekia mo wi ke sipoti. Ke lava nei kore mai ke sea ko nga ka lava alo pekia ki fish. Pe ko te foi hu ne foi hu ya bon ki fra ta tu si aga. Ai ko ne na lo to ke alu ko afala te ko fra no fo
o whana ho lo ulo i koe ki tahi nei. Na ku whanara no ka koe he last week. Pa na ku whakaukau te walpo peki no whai pepa. Ka koe hu koe ne whare area a pongpongi. Ne hanga tistem ka toa e umea koe ia. Nula ki pehe koe koe whakamore ka pau te aulat ka te hau ke whare area. Ka koe ni. Nai mahuinga ka uia ke whokiat koe ni whare area ke ukau he whokiatu. Hono uhinga he na mau tāpuni a whare area na mau longoa o i kuturi ai moa o ki tua mau longoa ko uhinga kai whai ai o whakarerei ki he ne asio ki au ko talo e o ko ia mo e hangi o kutolo momoko e tau mea hangi o ko kia atama i ki tua pe ku anga whi he nā kui he sipoti ane nai announce pe Minister Foreign Affairs motua ko Minister tourism pe ai ko ki ho ale wa u ai he ne tu wo ya wa hange wai atake he ya ko kai ke tal fo ke ayo ai o ko he ha ko ni he o ko o hulo wifi ke tau whanau da do ha mea kana pehe fo ke whai whakataha ai whakataha toko ni i wawa he wiko osi he toa pere lulu te ke asma ha mea ia ka wos te ke asma ha mea official o public ka wosa ngai manuwa ia o asi o asi ngari ke he ia ki awe hangi ni ko kuna o mahino i pe ha ko tau fononga ko tau alugi fe ai mau inga le vai ka ia me na mau inga ai ke na ma la kan ka ke ka yo alo ki he pe ki ape mo whanau o lo ulo ki o whiwhine. La kan kau ke mawe ai se sini waka pongpongi. Kono inga pe he ka pau e tuku ia ke alu. So i whake ase ni tau ka ase ni tau mahu inga. Ka yu hange we lau ka tau ilo ka mea ko toa pe. Ki mo ko mo wakai mai pe ki he papinga aneti ko ki palpare ma whaka internet pe ka ku hangai ko lau mo tau tui pe he ke fuhanga he internet o reacta do he vefin ka lama pe ke whakahoko e tau programa he vefin na weke ke whafonga he ke kamata programa ko tangi ngari fu tomu e ta time programa da inim ke talere pe ku posat pe mo hela ia he fu aka kato ko ni i he spoti ka ko nga pe ko to la ko no kuna patang ta malolo ha ke messenger e ke mai ta mai fa fa ta pe mo telefoni ma sai ke ta lere ai pe i he fa fini ko nga ke lava o whakakato pe e whatongia e polokalama ki he kakai whanua pe meni ko ni o kuna o whiu he tatari he ahoni ki ai pe ko hinga ko e tuunga ko ia o ku o se o ke vilo ko ni interneti ko e whafonga mahino pe ku o ku vai apito e interneti ke nga ke lava o hoko atu ka pau e ia ke tuunga ko e ai se ko ne vai pe ko ia o mate leva interneti ka ko digo ne malo fe unga pe lava leva ke to lava o whakahaka kato to aki ai polokalama ko ke loi pe na mo mamata he tau spoti he ahoni ko ai nga he spoti na ke lava mamata ki ai ko i he ahoni he nga hele mari e ko na fa ani na ko ngala he spoti ia na ku lava wakai kai o mamata he lere whanau
ngahi korisi ko toa ni I koe kau star mo ni he spoti. Tuke heange tatu te fito he team sport ka wapa ko ke he atu ene tika mane vave whanau mo. Ti malfulahe nau kaile rei he lolo halai walu sai e nau ya. Ka koe ngahi korisi ko toa ko tu nai le lei au pito ngahi spoti ngahi korisi. A piveni kone kapau o kone ila ka interneti u ki vai mai ka kapau te ke lava malohi hake interneti pa ke toi hu mai pe ko inga ko ni te mau ki taritari atu pe ko inga ke sio na lava i pe o lere ta ploka mai fe fini ka kapau ki malohi mau interneti pa ke ki hu mai pe fa malo ke tau ka sponsor o ku nau tokoni mai I he ngahi sponsor ko whahoko tata fito ki motol ko ia kumo tokoni e tau ngahi polokalama ko atu tata fito ki he kautaha koe South Pacific Loans o ku whamalo lahi ke Stalictable pea moe kautaha koe South Pacific Loans I he noa valunge au valu hiva valu koe kautaha no eni I o kalani o ku nau tokoni I he ngahi bea whapanga. Ia, kona ku toi mo me ko pe mana ki palapare ma interneti ka o fa pe ki tolong atu fafonga piveni. Koia, o wal pe ki freeze mai e wo. Koia. Koia. Na tangata ko ife. Ai na tangata foko nga ko hoko ko ni ke mo foki ke fare area pongpongi. Ai ku me wesia holo ai palani na fa hoko ke fall out fish ki pa hoko ulo ho fefine. Hanga fo ya wa ko na bongbongi o ti stepe me ala ga te lo tonga ki fe mau ki break o se campaign ki alu ke ko ista ki fish my family mo fa be ki tana to mai ko mo hu wa na fo I ku tau fa tu ala mo ni e ko hanga ko glau I don't muck around he ngau fa fare area ko tu ku ngata be mo ku I le ta ha ku finga ke ka ko ui ko mau inga ko ka au mana tu na mau tu ta punya fare area ka fa ata pure anga ke na wo o hulo wifi Koi ka ke ngata he hulo wifi na fa me fa ta to ko ni ko si ka ke au ka ba te mau hua hu atu ai to don ke mau hua tu pa update mai u me ko me ko ngo I ka ja fa update ta ke ata ki tu ko no whakarea wa ne nai he sipoti o ku ia minista ai sekretari ko komniweli TPM ka mo minista tak mamata kai ke whakarea mai ko minista foreign affairs e ai ko minista tak mamata te ke ha formal ko tohi foki nai whakahoko mai me he privy council o ko to ne falala me minista tak mamata mo minista foreign affairs ne revoke ne consent o asima ga nai kiau na kulabe fo ke me ko ni solo hui ko si palo parema ayanga tau fononga ke ka ha u pe mo ha tui ka pau ngaloku ayanga e ko whakaukau na o mai he ho ki ke na o mo pare mia ki niwa ke whenga ke pen over tui ke pare mia aini ako wasi aini ako o kasi goni te ke ulau le ka na usohifo o kuiai ai telekesi ne o folau ba mo pilinis kalauni telekesi ne officer pare mia he ngai he me ko wisapan. So it created confusion amongst citizens of Tonga. Kaya kiau kai ke tonu ke alu tahvo ke me na feinga ke solo ke provide the clarity e anga tau whanofo o ku asima e mea go ni kai ke
ka ku neongo katoa pe ko nga pe fokia u fei lau e tau ngā koe. O ko whamalo i au he ku nofo ke hawa koe na pongpongi. Mandui na mau mātuku o no turia o ki tua. Pea whekau e kau mea koe ke o ai o ko roto ke mau foki koe ni kau e ai ki mea koe ni ai whare area he mea ko roto ke tala noa ki ai. Ai ki tohi tuuni koe ni o ku nehanga o ne to'o e totono e kau whafofonga ke nau whafofonga e reo e kakai. He koe mahino koe kau o nau mau ia i koni stutone. Ka koe isiu ia ko roto ke utoki tala noa ki ai kau moe mea koe ni. He ko hange ko ai ange he ko kuhinga ino hange ni au ai ke nau whakafahu aki ai pe mea moturi. Solo ke whakau le rei ke mea koe ni. Ko whare area no molo koe ni u aho whare area. He ngahi tau mai koe ki mua aho wanima. Aho wanima he tau ka kato. Aho e wawalu he tau ka kato. Aho tolu noa. Foi aho pia o ku whare area. O ko ngoi lau noa ia. Ai tokua ke turi koe ki tua o kai ke hau ki whare area he foi aho e fitu. Aho e ua. Ka ke tae wahe. So ke foi whare si wea sol. Toi ngai foi aho tolu ngeau tolu nima ko ia. Foi tolu ngeau tolu nima ko ia. O ku ke wahe tae ngā ue. O ku hinga tae hau ki whare area. O ku lahe ngā ue ia. Ka ko ku hinga koe whai ngā whare si. Pe o ku hinga le rei nai. He kono ni solo ko ku lau koe ko ni sone. Kai ke mau ko ni sutane. Ka ko roto au ia ke tatara noa ki ai he tapolo kalama koe ni. Kau sai pe. He ku lahi pe whea ka ku ai au ke ta lue he ngahi tūtuni whakamau anga whekau aki moe hanga he whahinga whakafahu koe ni o mau e koni sutone koe whakatumutumu koe aku o si hako e umea pehe ia he taimi koe ne te ke tauriliwa he wana hofulu tūtuni he whakamau koe whare area o tonga, o hui kai ke nau enjoy e nau doria ai parliamentary supremacy. Ai koe enjoy koe Britania, he wai konistu tone ia tonga. O subsect ka atoa mawhai ko tope ke konistu tone. Pane hanga o mai u whakaukau koe ni. Koe konistu tone ngune whakotu a whare area. Pea koe kau whakafofonga ka atoa. Mehe kau whakafofonga no pere, whakafofonga kau minister, whakafofonga ka kai. O ku nau fua kawa katoa ke nau tauhi ko ni stutone ke mauni. Ai koe ne anga koe ne wharea. Ka neongo o mai he ko ni stutone ai mawhai ki wharea ke nau hanga o whau e nau rules and procedures. E nau lao bemo e nau tutuuni. Ka koe tutuuni koe ya. O pau ke nau hanga. Ai nau be taha be. Overriding considerations ke whakateki ke ko ni stutone. Ai ko kau e mea te uhanga o address. He hange o whakatupuku. Hange o ki whakakina ko te ringa e hake mea ko ai ke turi. Koe mawhai ki whare area koe kakai. Koe tautea i ha whahinga o nau pehe koe hia, pe koe offense, pe koe o kuiai hono whotunga ana o mai he koni sutone ke mui ai. Hangi so ta whatata ke mea koni. Ko rakituri ko ahoi fitu. He foirea na ungau e aki. Koe paanga pe. Koe paanga. Koe koloa pe ho kui. O ku ke whaiteri haki ai. Koe foirea koe ke aha foirea pe ea tohi iha tohi tuuni. Ke pehe ku kobi foirea ko ia. It's all in the mind. Koe poinia ni e solo. Te gai toa taha ke na hanga o mai hawhainga maari. He koe mea koe hatautea. Ki hawhainga offense. Ko o stutone ko ni stutone. Ko pau ke mau e kutohi ko salmon. Pe ko ha tikite. O tala mai. O huke mau i e kupu i lao koe.
Ka ko pau ke he kai ke tau te ai kita tai try he kai ke tau te ai tai hopo ai ko winga ko ai fa mau ke ko ni su to ne e lava he komiti ko ni te na lava o liu ai fatongia o farearea ke whakamau anga. Ka ko pau ke na mui ke lao whakamau anga, pau ke whea, pau ke o mai ku natural justice, o mai to ton ki o tari, o ati whakamooni, pa o mai mo accuse, mai foi ta complete process ko yan na ignore ia he committee. Pea kai uraki, kai ke o mai ha whahinga whainga maari kia te au ke aha akutari, ke whanga o whakamaka tuunga. He koe mea ni koe nau tui au ki ai solo. Ka pau na nau hanga o mai maua ki ai. Nai mei whakanau pe ai he koe ni solo. Te whakapapau ka koe pai whakamone tonga ko toa pe. Ka ke ka ala ke he silini ho ta mai ten tai koe. Ka ke ka ala ke he silini ho whangatoko wa ten tai koe. Koe silini pe ho kui. Silini pe ho kui te ka ala ke ai ke ten tai koe. O whakapapau ka koe. Mapanga koe tufu koe ni mahino o pito pe ia ki toko lahi, mahino pe ka te au. E kupu ilea koe na ke o mai koe koloa pe ho kui o kuke whai te liha ki ai. Ai a foki o ku, ko ngai ni ko whakaukau koe ki ai. Hangi koe kuke tala mai mau pe he polo kalama, koe ha hono kovi, koe ha hono tai whaapa e kupu ilea koe ia. Ka koe whakaukau ato au kuia na hiki ai komiti o tala mai ku kovi. Nau tui nau tolu ia komiti ia kovi. Na hiki ni mai whare area toko lahi tahe ka whafofonga, me mei kotoa ka whafofonga, koe whai kupu ilea ka ku kovi. Ka koku hinga kia e malama whewhia ke tau talangi ka nau tolu o ku kovi ia. Ka kunau tamai nau tolu ia o ku sai pe whai kupu ilea. Ka kunau tamai nau tolu kovi e whai kupu ilea ku ia. Koe uhinga whukia whakamau anga. Koe kua pau ke fair. Ke ka whakamau e taha pau ke make sure fair trial. Sai, kau talano au ke komiti. Tu kau talano ke komiti. Koe entertain ko he komiti, ai koe uhinga e whalawe sai pe pare mea koe mea pea ana ke launga. Na tūla ia. Sai pe moe se ai koe mea pea na whai ke tutuni. O na tūla ia. Koe komiti. O loaki, kai ke na o maha whainga maari ke whangange o whakamatala ai makatuunga e kurea. Sai, ona moni boki, koe whakamatala e na ia o mai me au, me he loto komiti, koe whakafonga pe koe na tawa tamwha, na ne whai ahono teu i ai ripoti ai komiti, moi tau tea, moi kupu i lao, moi ngai whakatotolo whakalao, wenia solo, o kawe nia ke to'o mai kie me alere to'o mai totonu ke ofisi. Hange hei ako hano ansiti ko oku. Ai tala mai pe me komiti ko hao pe me. Ai nai mahino lewa te au ko ai motivia. So pe hao nia ke pehe. Koe vote whaka konsenisi. Koe vote whaka konsenisi. He na aku tui e su e pare mia. Ka pau koe whuirea koe ai mai kau. Te wongo i mamahi be mua. Ko wanga ko whakakau ko me ko kiriko wa da mai solo. Ko fisu ya kakaina kai ke tuia. Ko fisu ya kakaina kai ke mo mai tui he ko nga ko tuku hawe ni kakaina uhinga mawo o kore na ufalala ka mawo ke pule le tuku hau. Ba o hake na ufofonga ke mau fai tu le he tuku hau ki he interest e kakai. Hala tage ufanongo ka toha no u testify mono justify ai ngahi makatunga na nau pehe ai o kovi rea nau ngau aki. Ko uhinga ko e nau tui e sue kakai. Hala au pito. He koe kusio ka aku upeke ahoni na nau kore ke kore whamore more ke tui ange mua sue pare mia. O pia nau tala mai ko ngā e fai pa te kape. O pau tu agere va pe e se a go to iro ko kui, o foi rea ko kui ko kape. Toi tu age e no pero ta vai kai ko hinga pe na
ko ai kui vai pa ke to pa to hoko atu pa ke kape o dan ko ilo pe kape ko nga ne ka ke kape au ko deo ko e ku fie kape ka ko ilo pe ai leo kape mo leo ko kape ka ko point ni ko no fai au ai ilonga ko e loto mahaki ia he komiti na kai ai o perewa he whakamau ia ai kai ke provide a fair environment e winga kai ke o mai ha aku right ke natural justice ke warato whahakai now for if I do tunpe ka kono moni na was ai bia mahino ke se au kai I'm not a troublemaker okay but I don't muck around. Ko winga ko le la ia pe au ia. Ke me ko tu yo hala. Ai ba ko fa mo ni. Why I say I don't muck around. Na wa be he mouth. He pore go pa mo so ala ini. O foto wat ke ne afio ke ne fai ha me ke me agoni. About the ilo go loi pa to go lotus. He fei awe and even me agon hoko e farea ke hau ko fei awe he ai go ke whakapoto hono pa usi e amanaki ka kai fu foi me ago mahino e ga oi mama tu ku foki oi pe mai he no pere kai ke ne makataki ta go kure fa o so yai tu ko fei ki he tu ke ago ya ai ko uhinga ke foki go bongbong ke mau foki anga ke mau si anga ke me na uhinga ke ai ok mon go lo to me na uhinga na do lu pe ko na ai me ko ya ko nga ko ke to aki e to kanga ke ma va he me ai ya o pe ne fe ai ma he fu me ta tau na to le aki to ko me na pe tu ngangau he ko nga ko anga he ko nga ko ata mai go mama ko te fa matala pe progress hik ka ko fu me ai na pipiki ai hange hane pipiki go si ai ke ko ke hanga foko o pon out ki o lunga i o whamatala ai mea ko na whakahoko e tonga tapwha ka pepehe ka kunga ke ngau e aki ka kuno fo eni ka koloa pe ho kui o kuke whaiteri hake tari he whare area wangata whapapa koe fefe time go ke pe atai te tuki koe pe koe ngangau o ku kau moia he angata whapapa pe o ku nga ko osi mahina ume ko ke fai ke angata whapapa ka koe tari koe na fai he whafunga tonga tapwhana ne pe he na tari he komiti o ku tai whapapa rea na tonga na ke fai pe koe rea na ke fai tane ne pehe rewa he kai ke whanga whakalaloa ho kau ngā whakafofonga ke hiki au maana ko ngā ke o stari ko o tai whapapa ka hiki au ke o talangi ba ko ya na le fai ko engineer ko poinia ni e solo even if I tau be even kapau kono moni ka ki fela ya I don't muck around eh ko you fela ya ke go ya even solo ke me tau ka ve ko nga ke fili ka do he ka kai ai kau whafofonga ki whare area tai mini o mau whenga ke mau i tō lahi ka sio ko anga ai whakaukau ko anga ai whakaukau pe te ke sio le vai pe anga fe hatu whakataha hakau whafofonga ka pau ka atu gai ko alau ke tu tau wheturi mo pe a mo urofi tau whakatataki o mai anga ke practical mahu mai o ku kai ke akau ni mai pa anga gonge lulutai kai ke mai he lao kai ke moi he lao kai ke mai hau ke atita hau ke ombudsman ni hau ke u mea ko toa hau ke komiti malo hita hau whare area ai ko komiti gon public finance account o komiti ko ya ko foi tola taha ai tu hau alga business o pau ke hole na dole business ko accountable
o te kei pe ko mai pa ko uhinga tu tau fe tu ni ko uhinga he kulotonga o te ke os ta fa te wa fa ta me ko ni ko tu hau ko asika osia mahino fe mau ke tau ngau ki ai ka ko tu hau ko ni he waka ko ni waka puna ko ni o kuange ko lau o kuange to we foi hui ke lere ke u taki ole foi hui ai ko kau te tu tau veturi ke fa foki mai foi hui ko e tu hau ai ko lo tonga ko ku tau fa tu ko mo rofi ko lere mo tu hau e kakai ai ko na winga ma wo campaign ai ko kau tama pe dia e mau ti mi tu ya ke here au ya au tamai ke tai fa apa ki he rofi ko kono potom line pe ka kono moni ka pau na na genuine pa na ga motive me ko ni na ga me ya o ya ki ai no ko solo ko ki to ka ngau ke tau te a o mo de la ga mo to to ka ngau ki ta milion na ri o ti o to ka na te ke ya ko poi ni ko ki to ka ngau ki ka ko lava sio the very people na mau stand together o kailanga ki ko pureanga fai hala ni he vote of no confidence os pa mau fa ilo fa hop ka ko foi instant ko ni me ben he issue na hu ngai mau uta ku hanga mai le to ta hai o ne fai foi me ko ni ne to aki e komiti o na utari ha ureva to aki mana tu ko fu ka u fu te pile ho ki mo te pile pureanga they hated me na fe mau ai na fe mau ke na nga inu ma i putoto he fainga whakaukau ya na sua te will kana kai ke aha ta haya ya o ni whakaukau ki tunga whakponis tu tone tunga whakalao ai processing procedures kai ke katoa umea ko ni solo neongo katoa fere mo fafa umea ko ni o ko amanaki peo ke mahu ki whare area o ko lava o hake o mean he ki au ya ko hala whanonga ke ka au pau ke tau hanga to wei o mean ke malawa ke wei ka lava ke tau sio mo oni ke hanga hono treaty ka hau o whanuani ke au solo hange ko whaalave o ko hanga mau pe o hake mau pe whakaukau ka pau ko hak whanau if this is happened to my children's and my children's future solo ko whanau na o sia ko le na to they can get away overseas but then outside been out o ko hanga pe o hake the people at large ai kakai mo hako tupu as if they are mine ke wongo i pe malu society moving forward i he whainga atakai ko ni ke au o mahino au pito ka au ia ai mea kai ke ko no moni ko ko hanga pe au o tokai ai artist he ga na wa usia ka ko la pe au si o tala ai motive of evil and that's why I make those statements mau whakakau madoria whafonga ke piven mau whakakau madoria ku mau tim i he u mea ko tōna mo whahe campaigni pa mo huki loto pakapau koe online ku ke whamatala ki ai o ku mau te tau whana pe madoria i loto kako ku whatala no atu i he mihe ta whaaka kakai whaloku fua pe koe mahenga pe koe kakai whaloku fua koe hae ola tamaki hangai me kakai i he taimi o mo tau whana pe he ai pe na mo tu whatahe i timi koe hae ola tamaki hoko ke kai ha ola tamaki ange ane kai ke asi umea ko niki tua Ngai ai maka ngalo pe ko ha mala i haliu o havaka fatu tamaki ange ola tamaki ange ko uhinga ko make a statement i he ya o ko ai defend au e pato a defend po a te defend ngawe a kilisi ka ko me ko mahino ka tau siona o spe ko ku hi fo ko o withdraw email ko na lau ko email ya
kai eu te confident ke ngā au whata mo ha kakai o kai o cannot trust. Uraki a hua kai o te I don't wanna ke peheke tau hi wā pe te kawa apu pe te whaaringa rerei. I was just being honest and forgive me for being too frankly about it. Ka koe, I rather that people hate me for who I am than to love me for who I'm not. Ko i oro tau ke ofa i au ia kakai of being fake or being but pau ke nau whihi a mai ka pau ko ia. Ko e paka pau nau ofa i au ofa mai pe i he ko i hoku mo ni me ape not fake. Ai ki au o spe ko au hua greva mo are a pai ka haua pe mai ko ke pou pe ki ho pou ka te withdraw te ngau fata pe mo ko unga pe ko i volo e ko ni na o sisi o ai ki mo pe to ke hoko pe e to holo moi mai mo ka pe to whanonga gea pe he wai ne part 4 ana part ia mo to anta pua mo to anta lima mo e wata hata ka wai to ke ka bo i pare area pe ku mo ni wai na part ai aku mahina opito na fi at foki i he kakai whakalokfua pa ke tala mai aku ka kia hane ola tamaki ana. I'm doing this for the people. Ona mo ni e ke ulau e au koe ke ulau e au koe whakapō ki kakai ka pau. E te uhanga o clarity into this issue. Awe na ke na mahino e ka te au e palpare maki moa. Na na ku amanaki. Na gai ku amanaki. Te mau ngā awe te nau pulu ke tape. Te nau was ti crea au whai clarity ko ni ke timi ko ni. E kai te u te mao ha position he partner or anything else. Money, power or otherwise. I don't need it. I'll give you my support. Kamo mai o pure lere. Ai panga tu hai fono. Techi. Ana tok fano be ai e ka ho e ki na pe na fifia. E ko strang e ka tama ko yo. Ai ku ka ye na te. Ka na ko hovare au bitau ya he hono textile me go ni o I get pain that I'm a bad guy in the house. When I solo te foi me go ni me amonia. Okay, I think you know me a little bit better than most. I can be friendly to anybody. Go from friend, I go long ways. I can be friendly with all these parliamentarians. Te ula belfa ka ga me mau tau hiwa me mau tol. Ka pau na kai ke alu ki ai ko alu i hele o kakai. That's one thing that I keep reminding me. Ko hinga u fare ko kakai. Hinga u fare. Ko hinga ke o ya tai mia te u whakakau au kau. Ka ke sio ke whainga whakatonu hia nei whai. Kai ke ase re o kakai ka ke ase fofo e kakai. Ko fofo ngane pare mia. Fofo ngane pare mia u whaino tau ka vei. Ko whakarea ino ko mono ko mahi ai. Na aku tu ia o su e pare mia. Ka pau ko rea ko ni whai mai ka te mamai. Pe ai ni ke hangi ko kulau e sol. Ka pau na e aha na sinsia na e waki whakatutu he komiti ke o mai hau. Ke tohi mai kau ka ang hau tari. No initiative whatsoever. Ke pehe ke o mai e ku right to reply. Hena ko amanaki au ki ai na ko vare au ia. Mai me o tua ke ignore ai foi processing. Ignore au na reporti. Ka tok o hake pe fare area. Ka ngoi la hake fare area. Pe kwau ben na uloto na tu o kore. Ke lau in detail mai.
Ayanga ai mastu tau feturi he kau taha talat ko talamai ko ha babri ke dapas hola mei alu mei ai sirini mei he talamai ko sirini mei he alu he Pero feinga ke mai no ke ai o kai ke faiteri hai that is not his money ke faiteri ko hape de meu fakau kau ka kai o mai ki fare are kai ke mau e fa fini ko nga ko ape taimi kana pulo to ya ke ta alu he foi tutun fa mau anga o peisi ai go e ku lau go ai go uhingai na uhingai e tohi ke fare se fare area ko no tu ko ki tua o tai fe mari ke ko ke na muy ke lao pe mai ko ni suto ne uhingai na aku foki ai he pongo ya ko no moni na watu pe o ko no fo pe au kai ke me go ni na kai ke ave ka to kan ki ai ko tai ngone ho ko no turi au ba ale wala ko me go na fa tum mai ko hai uhinga o kai ke malava he fu institution go ni o wai pe na ka loya wai na tim loya wai ko na kala ke ko loya ke na hanga o mai ai u tutun fa mau anga ke tokoni ke fai tutun sea and continuously improve on the current for institution legislative assembly o pe ko fuso ko hopo ko ni hopo he tahi wa hiwa no ko ape o te ai ko tahi wa hiwa no taim de ke pure fakatu ipe tutun e faka mau ai o kai ke supreme a fare area o sapse ke fare area ki konistutone pe ko pau ke fatu e na to tutuni ke fakatau o lunga ki he ngai requirement konistutone ka pe lo to pe ko ha winga ko me ko no ko kui ko mapa puloka ko to ta atamai ko mahak fakatamai o kui ko anga ikangaka musa fakalia hata ko ya ko me hane fe halaki ai ko sio basi ko ngabo ko foi tutuni na ufai ke ava griso nga popula he ato noa ko nga ko me na ne publish pe hopo ia o tuange mai fa mau gitua ko o se foi ahuan nai totongi le wa he pure anga tak tolu mano ki he kauto foi to tolu ni to tolu mano ke to ko ba wa fe wa mano fitua o fungia o ke to ta ka ko u fa matala ni fa mau ni o kuinga ki ai fa tala noa ku o sinofo i he a kai vi lai peri e ground law o nofo fa tumu pa ko me ko mari e ki ko miti si ilo la Kako wiwa fo ki fata no kai solo he wai ke uhanga reisi ha winga nga we aki ai fainga fa ko ya kai ke ngata it's a limited times ko ki foi a pe fi mau ngau fa fare are ai pa ko ku fi tol we na ulau o ta ofia ai hano fa mau o hataha pe ko hano puke o hataha pe lai apol hataha ne me are ai fare are lo tonga o sitting a fare are ai ko winga pau ke ose time sitting time tapu ni tok fai ai hopo ko ya o do la ko hopo ko ya pau ke fea pau ke fai fa ta ko konistutone pau ke mai tikite pau ke wa te ku lau e famoni ka to me agora ko spaka hino mai hospital mai no parliament the position is then the Assembly of Tonga, and indeed any parliamentary body based on a written constitution does not have the privilege of supremacy over the courts enjoyed in the kingdom, in the United Kingdom. Okay? Ai ko fainga ko au na pe ko faleare atonga ni pe ko hato fainga sino fa parlamenti hange ko ki committee
based on the written constitution. O wai ha privilege of supremacy ai over the court e fa mauanga ko Britania ia ia mea ko ia ka kwai ha ko ni stutone a Britania ko ndio kwai ni ko ni stutone pe ko mea fatara noi ko uinga ko pe pe masi ko e fa matala ko e fa mau kupufiha ko na ulo tau ga ta time ya ka pa ta ni huna milava o plin out mai ka lui ai he ku mari pe tokoni ko uinga pe ko tokoni e ko me o taha me e ta polo kalama ke o mai whakau tala noa ia tala noa ia ke whaia hono whokiki pata toki o moire vai moire ki whare are ko ngai ko loto ke te ki tu hifo ai ku me gon ke u famatala tu ko inga fo ke kwai ai ni hen ko na os fehu i mai ka te o atu pe fehu i ko ia ya te koe na ku whanongo i he polokalama nei whangau ko he whafonga whika o laki o whafonga malolo ko tonga tapuluaki i he na ene foi modolo na ne tala noa ki ai i he ne polokalama ka na ki konga na u pick up mi ai na ne pehe na ku maue ai tohi me he seare ore o koe poante ke o me ki e ku position kakai te mawahe me poate po mawahe me patoa ai aku o ko hange ko fehu ko no eke mai ko ni ko e taha ko ne eke mai fehu ko ni pe ko e tu nga ko ai patoa dai ni mi mahina ume ko fa matala pe hoko ko ne ngahi palpale ma ko ni ko si asi mai fo ke dai ni mi o ku ua ko ste ai po poate fo o ku fili ke he me poate na mo fo du mo si asi ko eke mai taha ko ni pe ko tu ko ni e ngahi mamae ua koe ni e to ea ope ke he whiri wafu wani ma e ke pure anga pe sa sawaren poko ni i koe tau ataina ke ke hala pe ke motol koe mo malangai pure lerei ka koe whalala ni i he mea koe ni ku whai ke whatala noa o ku kone tu koe ni i he tuunga koe koe ai patoa neongo koe umea pe ia koe ki whaluk fua katoa ia koe uhinga pe ke patoa pak tata i taha whoki hata polokalama i he patoa ka kunga hoko palapare mo ni ku ka ku eke atu o ku kone tu ko ne poate ne ua ko ni o ku fere ba mo position mo dole ka fonga pare area pe ku eke position ko ya ki he fonga malo lo o ku sma o hato ka ko ke make a position ke mama hange ko fonga malo lo to da pula ki pe ko ya o ku mo fe i tu ko ya o nga ku ka mo ku mai ni na loto ke tau ke tu ma pe ko alo ni hi ai na poate pe ko hafu ngai me ko ya ko no mo ni ne solo o fa ba ya tata ilo ai tari ke fewi koi ke dalama lawe ka hau ka ya te tata me ko ni so o ku i kai au pito ko ku sentiment ko pe ko position ko ke engage ko he whankuri ka lo o tatau ko mo ku sio ko ke u whike ke ko he kaupopo I don't really want to engage in it he kono mo ni te taka ko foi me fa atamai hei kai ke tau ke nofo pe o launga masi e me ke te tu wai wa pe kai ai fu me fa na tu la ko ye lava ma tu le that is a no no ko ki fa da no ange he foi dimension ko ni e solo pe wa we ni te fa no ha ke ka kai lotu pe ha ko pe he ai ho mo hange halau ki he hako pe ko uha Aya ko sio we are yet to understand that we have to respect nature. So ke taha ngahi lau mali ngahi whaipa langa whunua a siaina. Koe whai statement ko ni unau ngau e ki koe harmonizing nature with humanity. But wai ke constraint ni ki siaina pe. Nau tanona to ke humanity.
Aia ki hau koe me ai au tau malawa ki tau mapure. Wai mea koe tau malama tau ki tau mapure. Ka pau e aha taki pe aha whainga rita whaputi kare une whakau ke ne puke ngutu e kakai. Ko pehe toni awe ka mapasi. Ki hene pehe ko o si ako au ko Australia au hok ata mai. Not to be worried about e mea ko hoko i atakai. Taha fukia solo dimension e taporo kalama. Mo tuia e motuan. Ko mea tataki tangata whaia ki ai. Pau kau i pe mo isi ue ni. Mea tataki whaia ki ai. I lau ka tau malanga i pe isi o mama. E whai tau ataina e kakai e ne totonu. Ko tau ataina e ne totonu ke whiri. Naka pau fia kai tai whanwhano pe, kai tai whanwhano pe. Kau os malanga i to ku kowe kai tai whanwhano. Aia ko kuhinga, he kai ke te alat ki ta whamalohi. That is an element ko engage tai. You are taking yourself your own way. Ia o kai te okuna o tau ataina pe nau tōria ke whanau. Ko mau tolu ko ni whare area. Awa koe mau ngāwe ke ngāwe. Ai whakakau. Ko au ia. E kulau koe aku ia. Naka pau na ke whatonga i pe me talo e ku me lotonga pe o campaigni. O campaigni na i pe heng. Pau mou loto. O ka pau mou loto ke pure i lere. Pau mou ofa ha mou whanau. Ka pau mou ofa mou hako. Ke pure i lere noa mo e nau tuku hau. Mou toko maha mou whalalaka. He kono inga ki au ia, that was the ultimate outcome ia ka au. Nau tuku au he pātua te mkalati. But the ultimate outcome ke ulawa ke hanga tataki. Ai koe tau pehe koe whakamohe mei ulu. Pe koe foi fua ia. Ai tau pehe koe mea nei na whe mau ke utu. Ke utu mai koe foi ufi. Pau tuku lewa foi ufi koe pule lele sai. Ka pau e osiang e ku ngā we. O kui kai koe foi ufi au asio koe manioke pau toni ke te wharere e mea ku ngā we ai. Ka pau e osiang e ku ngā we koe foi tala o tatar ke u. O te kei ke u mau e foi ufi. Ke wanga furi he mea ko tō mo ngā we ko whai. Kai ua rewa ko mau e foi ufi. Koe whakakau, ai koe whakakau koe, o koe mā vai, tala mai nau tōria, i kai. Koe tau tonga tau toke he o la, pe koe foi ufi o tau whi mau. Tau tonga pe toke he fu akau ke te mukalati. Pe e pure kovia se te mukalati, o koe ke whahao ai kai, that is a no. He kohono hui ngā, he koe kakai, ka pana nau mau i ngā ia, he foi fua, koe ngā koe meu whi mau i kakai. He mai kakai pure lelei. Koe haa mea tau ai, kai ke neo mai pure lelei, tau furi. Tau furi ka ere ke fua mai a ke foi fua ko ia. Aia koe kusio o ku hinga peheni leo. Ka pau mou whe mao e mawha i teke te mukalati. Ka pau mou ofa he kaka i teke pure lelei. Aia o peheni le vai. Heu kai ke karenti he te mukalati e pure lelei. Ka aia ko inga fo ko te pe sai. Tuku ai e pure lelei. Tuku ia. Ko koloa pe ke tau tuma tau visone. Ka visone. Visone ke tau te mukalat kakato. Ai ko ha te mukalat kakato. Whirika do he kakai a lotu whare area. Okay, sai. O sea Filipa. O si koi whiri, pa nau ta whoka na tolo whanai kau tango lere mua. Koe ngai ni ko loto ko. Na ku whanongo i he whakaukau ko ni o ku maari e whakaukau ko ni ke whatala noa ki ai. Koe ne tū whoki. Koe unga au e koe ke teke whakatemo kālati, teke ke purelere. O whakawhalala whoki he kakai. Ki he kakai. Ma ai kakai. Koe na i veteki i he taimi koe na mau si atu ai ke no veteki koe ko antim.
E koe koa timpe ia na ke kau atu e kakai ai. Kai whakatu e poate. Pea ko hinga e poate ke kau atu e kakai ki ai. Koko eke atu. I hene tu e tai ni mi o ku kapai ngā unu ha kakai. O te whakatu e na dolo ha poate pe kuna mawahe na tau whakatu ha kulupu. O koe rewa hana uhinga ki he mausio atu. A mahina na aku kake pure e poate e he kakai na kua ipeha ki toko tahai pe toko ua pe toko tolu. Koe poate pe a nau tolu. Ko inga he ko uhinga ia e mawahe e kakai me ai. Ka pa koe ke nau ongo e nau tolu ia. O koe ke nau kau nau tolu ia i he mea koe ia. O whakatatau mo e tau mua koe mea ki he kakai. Ka koku eke atu e au ia. Ku ngā ke whakafonga whare area whako koe ke poate. Ka koku eke atu na ngari tonu ho sio me he whare area. He ku kei tua i he poate. O ku koe poate ni a kakai e poate koe ia. O kei poate ma e kakai pe poate pe ia mahataha po haki toko si. O ku uhinga e mawahe e kakai ia ai nau mea ma e kakai. Ke kau e kakai ai. Kono whaanai he uncover pe ia. Kia awe ko kio hake ko kakai ta tau pe ne poate ta tau pe. Ko lau ki marei vera no mate nau min kolo vera no te nau iku vera toria o stabilize. He koe mea ke mawe ke mahino he kakai. Ke nau mahino ko fuwa ka tape. Regardless. O ke ilo ka pau e ngoto fuwa ka tau la vea ka to. Pa pau e success e lava folau e fuwa ka. Successfully tau ma an ka to pe. E ke pe ke ai ke au ia. Ke au o nofo foki ke wanga. O mahino ia anga kau ai kakai he. Nai foke nai fononga mai foke e kau ako si su e matakolo. Na o mai na to waiki ko miti ai na malanga fa mo i vena to i ngā sisu. Au kasi. La mala wai ka sisu ai ka pe ai ai na to fai pe na tau pe gonyo tau fai ka ai sisu. Na mo fa no wala na ka pe mega tau tolo. Ko ni ko foi dimension foi space ia ko ni o fononga anga i universe say free energy. Ke lava ta hai ko awe I don't want to attempt. O kula he fai ga solo na fitu tang me ga ule ga hai. I don't even want to attempt to engage. Ke ko mo ni ko once I do that ko ta anga ya ko i te lava fa ko ka tau e mo ki au ia ko wanga ki au ke me go ni si foi free energy ni ko na tu la ka sapota ka na teke pe he ta fa ko ko anga na wa sia teke fa inga ko he na ta fa ko anga na wa sia ka na teke pe he foi direction beta e me veo ko si au e ya ke fa ji na ta fa na e o sai ko ia ai pa na mate ka na do e ta ke tau mo fili Ko ki whakao se toa ke whi konga koe ni koe lo pia ku o se ta taimi. O ku mahino ka te au ke whapolokalama whakamama i he pule le rei. Ka pau pia ku ki whaalea aki pe mea na elea ke isi. Ka pau na o se mao pe pule le rei ka ke tau te tokanga te tope te mokalati pe koe ha. Ai whaunga ka koe pule le rei ke iai. Pia ku ke whatala noa lahi ai. Na ku toa ia i he lava ai whafafonga malolo tonga tapula ki ke ne whehui ai whakau kau koe ni. Pe koe te mokalati e ni oku nani pehe e ia. Oku ongo ia ko tairi iri ko skea tau ia i he whainga te mokalati kone ku tau teke. Pe koe te mokalati ko ai ni aonga te mokalati i tongani. Ka pau koe kau whakafopane hangare o mai ngai whakatātā. Ka whakafonga katoa na nau popo te mokalati na hiki ni mahe patseti hiki katoa na tō tari. Ka whakafonga katoa e te mokalati na nau ai he mea koe ko i toko taha pena hiki ke ua tari ka hiki katoa pena tō tari. Ai aku ne manawasi i. Ka paurewa o mai mawhai ko ia hano whakauhinga ko te mokalati. E fu whakalilifu a pito ka pa e pehe. Ka pau e ngā aue ake he ka whakafonga o kulau ko whakafonga te mokalati. Ai ko ia. E whatu tāmaki e pito ke kakai. Ka koe anga ene wakai ki ai i anga whanonga. Pe aku taimi, pe ka koku sia tau ki ai e whafonga. Kono uhinga e koku
kumana man meri ai ke tau ha o me u isiu me wa ha o ki funga te pile tala noa ange ko ia ku ke fa hoko mau pe ke involve ka kai he tala noa he la pe ke ma ia piveni he tala noa ko ia Koia Maria bito na u Maria no hakai pe foi ai foi mon tau pe he foi approach ke no ai go ko tapula koe ono moni anongo anongo wai te ke wa usia fofu a usia e taingo na eke mai go he kau hai commission na fe kau aki mo issue wone fe hanga i tu i pe mo pare mia ko foi turning point ya ka that was eye opener that was an eye opener ka ko foi mandui na ai foi statement fe kai kato kau te ki whakaloloto pe ko statement ni te ke malu ia nge pe ke mate au o ko ke mal ve whanau he tui even ka pai te tui o ke malu ia nge pe au ia kana hang ba articulate o kuinga he kono inga he kwai historia ia o i tau whanonga mai he hatui kana ulau e report hanga he articulation e report na hanga o articulate ko ngau na fai tu po aki ene hanga frama popo mai ha tu i tolu pe ne hanga fa he ka kai ki he konistu toni pe o mai ngahi mama whakalot ko platform ia ki he kai ne konistu toni pe a ko na pe ko tolonga meli no o a mai ki he o afe mao no o ia he kakai ki he foi mai ala lo won ko ta no ga e tu i ho i kakai he foi tonga fa social ka ka to e u mea go ni he ha o fanong he teke fa politikare teke fa tem kala ti mo ki feo mo tak fa politikare go ya na de ke mahino na tok mahino ga te au ya go anga ho fa ta no ko me ne fa ta no ga sia si ne ilifia ki he kau nio nobles kau nobel fo ko tok mahino ga te au ya he time go na mai ai tohi go ai pare mia mane kapneti o tala atu hanga ton ge ne afio o wiga ye na pe ate na to pe ko ha a hono mokoi ono whakarea mō nia ko pe mai ne afio o withdraw ai consent but loss e confident ko in statement nia tala lewa he ka mea ko o wiga ye mo re confident ya ai ko ni ki au taimia na to hit home wife i whakau ko whaunga ko whaunga tau amanaki ki ai ka pau lava he pare mia go ni ore pe ke ne afio o kai ke ne ma o support ai kakai e tau hanga fa fu ai ko me go na uhinga e o hofe ho e ki he ma o e support e ho e ki kana fehu i ai na loyalty kana ia o ke point na pe ato o feina he ne ga ja ta amanaki ko rea ko taha ngahi me ago e tai ne kuinio o a pe mai kapaua mo film minister ba mo tolo fili mai me te pire kakai ai go wanga sio na pon out ai foi fakau kau o a o ne pe mai sio ne te rea kai ko kau no perena na fu area ke foi rea go ni ko afivala mo tolo ene afio o tai ne kuinia he o se voto no confident ha pe mai kapaua o kai ke mo toi pe mai ko ha ne afio ya mo mai ai wala o kai ko hafu kofu yo ko hafu tu penu o kai ke o mai ko kuina sio ko tai mo na tu tau veturi ai mo pure anga ko ni mo tu aki ke pure ko vio a ke foi poini ko fu mai reva ai ho i ki o ta mai ko afi wala ma to ki awe solo nofo ki whakaloloto pa ke fehu yang e ko au whanau.
Ko tau tano au fifala kon ki he yo he context kon o ahoni. O mo pe he ko uinga ko fu tu penu. Pe ko fu ta wala ke o ma ufi age ne afio. I he context mo dimension no talanoa o tu hau e fonua. Tau tanoa pulelele tau. Ka pau na uloto ke aufi e wala e afio. Ke o e ngari kovi, o e ngari vare, o e kai mata lelei ki tongani pia mo mamani. Tahape, taha matepe ke pure i lelei. Tuha ka kai. Aia koe mea nau pehe, koe uhi koe ngai whatongia koe ni, sio koe mea e malawa i he konistu tone, o whai e fui mea koe. Whiri mai mo tohe na fio. Ke uhinga ke moulawa o akauni. Ke aha whainga mea ke mou. O ngoi o mou malu ia ki ai. Ke tuu rewa he konistu tone, hange koe mea koe ni ko whaalawi gai a whikau me konistu tone a fisi. Kai ai rewa ha taha, e whiri mai he ne a fio, ke hoko koe ne a whiwala pea kolosia ke minista ansiti. Hange koe lau ka fisi. Kai rewa taha alo campaign he party koe. Ka tau hanga constraint nau tau. Koe mea koe ni solo whi mau ke tau. Umeni koe ko whalau e koe hange koe natula. Koe whakasesere mo tau tolu ka tau. Kati ki biven ko ilopeo ki drop down e neti. Ana ki drop. Ia, koena mo imen. Ai ko kuhinga ko whasesere be mo ki tau tolu i kakai. Ke tau amana ke hau e hou e ki o whi haka ma ki tau tolu. Kono nga he lenga ke whanau ia ke nau tolu ia mo hinoi nau tolu he atakai koea. Koe hou e ki, e hou e ki be hou e ki ia. Kai oa ai ke nau hange ni o koe ke tau lawe to i loi o kai ke nau lawe nau to halao o ke nau lawe nau to hanouti o ye. Ta tau tukuange. Foi mea koe kai tukuange pe ke nau o mai pe o preye foi whatongia whatau talu. Pea oa te nau te kau nau tolo he whiri ke whiri ki he pare mea pe whiri ki he minista. Ka nau nofo heo whai fui ngau. Ka tau kou exist. Kono hano inga. Ke nau hanga provide te maruta. Whatongai mea koni solo. Rea ke tui waka noa mea tatau, rea ke mea tatau. Whakapapai he pare mea ia rea tui waka noa. Koe ni whakapapai e rea koe ako. O ilo befo ke ki alu ke follow e pauli. Pea koe kamata ke internet. Ife mohe internet ia da ni mloto internet ia ke mohe. Ka ko tui mahalo. Ko ilo be mahalo ku os fe mohe internet ia e te tue tai nini. Ka koena ku ke osi whakatala noa mai ki he, na ke ki whakatala noa mai whoki ki he, hangi ka teo koe, ko ngā ia ku maaria pita he no mai ki he tala noa. Ka koena na ke osi ki whakaha mai ho whamatala. Ke oua te whiri he kau no pere ia, ke nau kau he whiri pare mia, o te nau kau he minista, ka tuanga pe ke kau whawhonga toko tāwhitu. Pea I hangere vai ko foi motolo e nai hanga se au te tuak e sa spohiva ka pai pe here va irrelevant leva ki a ia pe fili he tui pe fili he kau no pele ai kau no pele kare are ka nga e lava leva ke malong e te sayang ia e tunga ka ke ko ufa kau tata pe ku ke hanga o malanga I time ko to pe mo ke hanga fa ke ai fa matala ka at pe ke fa ma apo mai pe fa fo ko inga ka he kon kamata ke fi mohe internet ke mot kata toki hoko atu kona te mo huki whare area pong pong Koe. Ebe kona te o soifo o announce e neonga lere pe sipoti kai whamafola bea whare area pong pong.
Ko to ki mahino pe bongbong pe lava ki folau ki fis. Ki he ho ai fia fi he ko fa fa le fa laite. Ka makatunga ia he fa fi mali e ke he solo. O fia pe ke te ka be mo nga alo e ve te ka taimi. Ka ko ki mo ke fa si solo ko o ata fa malo la ki he kausa melia matu na ta programa pata ki fa kata be kausa melia ke tu i fa na foi pia. O solo ku mali e ka. Wa ke o te ko wa ko so i fo ke ki fika ko na o mai ko ki foi puha pia ka kato peta. Ko me ko fe la ko fe la so fe la ai ka kai ve au na hanga noa bena dole na ngā ue. Na mahui ngai he. Ono ngā ue I ka veinga. Ke whakamakatu ngai hatara noa mahalanga whanua. Ke tolonga motuloa. Pako whamalo lahi atoi ke kau muri o tope ngai septa. O kai ke uwhie toi lawe hingoa solo na to'o o nau tāpua. E waifoke ai tāpua kia palo mesa o tua. Ko mea te ke hanga whaki ko ui ko au, ko ui ko ngā ue, ko ui ko no, tene whafoki au, riunga te au ka iku ke moitai ngata. Kau koe ke kau whamalo ia. He koe maari e whok solo he na mau alo ke mbein koe wawau na mau koe. Ino pe whok au e, wawau e. E whasio sio pe fu asino lere. Ka koe mau ki asi hoka mai toko ki asi whewhi a wāre. Ka koe mea koe nai me wāre ko trake. Koe mau mai matoko, koe koe asi mai ka veinga. Ka bau mou tui e pore I le e tu au e whanua ko ui ko mou whanau. Ka mou tok whiri mai mau ki asi. Ka bau koe e mou roto mou toko. Koe whoi meno ko maari e ai. Bau koe e mou roto mou toko e pore I le ai tu hau e whanua. Ko ui ko mou whanau. Pau te mou whiri mai mou toi mau ki asi. Ike? Koe ko si whiri a wawa ui. Kai ki wanga o maa ki ai kana u whanau hake pe au ia ane nai. E hao whatara noa pe u whailo whafonga wawa. O koe ki uilo ke te mōni mea koe aka koe mahalo koe ngahi I mea awhana e whai e pure anga minista koe na I wawau na alvolo na ne whai ngahi whaki koe ia e whai time whiri. Ka ko tau whanau hake pe au ia ai kai e nei au ka kono mōni koe nā whia au pito I hoku alu hukta ki te o resisita. He koutui koe mau ngau na whai na mau alo o malanga I ka veinga. Ke whakamakatuunga ai whiri he ka veinga. Na e neo I taim no ka na usio na ne anga wha ake kakai. Kakai toko lahi na mau au ki ai. Ka mea pango na sisi e taimi ka koe mea umari. O kune hanga set up le rei ai whiri koe ke wanoa wanima. He kono mo ni nei. Os mahino piki wawa ua whakafonga koe ni nai whiri mai. Koe kau minista e pure angana na o campaigni. Koe uigo si e taimi kai ke lava ke mahino ngofua. Aku mana malo yang befe ma misin tu ki kawa ia mo. Koe tanke mai. He mea mahu inga koe nau nofo ho haa ki ai ki he hangeu whakawhetau pe tuu. Pe rise up ai pure anga ki he ne awhio. Ki au nau sio as a threat ki security pe moe peace ai whanua. Malu e whanua ka hau. Kane anyway. Ko whamalo ato au ki kau popo ko tope, kau sameria ko tope, kau na nau wahe mai e nau lava lere ia e maunga I whatongia a upe ke donation ke ki kau sipoti o mai ki tonga
Whamana ko peneong ko mea ka ato pia wawao kanai. Maulawa kia o angi te tahafi ka koe konga pe utokoni mai e kau pūpō pe. Malawa le leo whai uwhatongia. Pe whanonga aki wa mo i kau alo ge ngahi motu. Ko umea whukia solo ko nofo o mahu inga ai he whenga wea kia kakaiba mo i kau whawhawhonga. He koe mea ia ko urunganga anga mahenien solo ko ta. Pe ope ka whawhonga ua ki tataha nau kempeini. Ko nau toko pe koe ki lo, toko i nau te whakau me kakai. Hala hi taha koe te nau ala to e ko sai whakamori. Pe mea ko sai ai koe te ngā ue pia mo i kakai. Volunteer, voluntarily. Ko whai pe loto whi lau lau. Pe au ai pe. He kau e mea ko ongo i ai pia ko wiwi lahi tai mo topi wharearea. Mahino ka te au. Koe kui ai e whi lau lau ai kakai. E mea uhinga pe ko alo kore nau whalala ko uiku ki nau to. Piveni koe, ki mo ke whao si, i ape magan ke mea koa, ke whiri koa wawao, ko si ona me meka no molo re sita wawao ta wha, i around he tolu afe si ibe. Koe, osi koe nau whiri pa ko tui hoko pe he whiri si I o ke fuaria ma o e fika. Ka koe, osi koe tānaki e ngai fika koe kau quantitated toko wha, koe toko tahawhi o no ngea hiwa noa pe, na nau kau koe he whiri si I. Ai o ku nakai ke au ki he toko lahi koe na ele sipa. Ki o koe e mea kumare I ai sio, ku amo ki motu ko lape. Toko tolu pe ai kau whiri koe me ai. Ai ke ka mātu a koe ni nau le sita ke whiri toko tolu. Maka ki toko lahi pe a lape he tai nini. Toko tolu pe. Pea koe taimi koe na mai koe na wola nau whiri. Ka koe unga ku tala noa. E kunau toko tolu koe kunau nofo pe a kotoa pe kunau ki mea pe. Koe tahau te hatake. Nau lave pe ki whi toko tolu ko ia ki he pili mo e mea pau pe nau whi longa ki pe ko hei tama kusai. E tēmea kau nau whiria nā tolu, toko taha I he whakawhia tindare, toko taha I whakawhonga hoko, toko taha I whakawhonga hoko. E nau toko tolu ka nau takitaha pe he u whakawhonga, ke pe ke alu katoa whi tolu ia ka toko taha, Ina nau area pe nā toke vahe pe tau ai pe ke whakakaristiane, ai pe taha mai. Ko ki ia ko Mare ia ko kata ku he wakai foki ai ka ge ka ko lava e ola fili ane ko ke fatala no ke ma we ta ka ye franga uia e solo he mindset ko ya o ke ko algo ki baba u ma o ke fan ki motu ku si o ke o ri kina pe ka ye mo ai ko ganga fo ko ke fan ki motu ko ye no wana to ke fili ko ye no ka ye no mo na to ke ai so da ko lau Wai vai ga o pe hage Maria algo firia me na asima heni ga wala firia me ma family ai o ke te whakamatu nga le ai ko kuna ka e mau nga ia we pe foki go gi baba o malanga I pa veinga na ia mama la hiena asia me ai pa ko tui pa we fei lau pe ai pa toa ia ke hoko ano a ki baba pe mo ngai o motu ke malanga he me fo ni solo tata no ke ko kakai ke tau taki ke mama no ata mai o taki na to he kola right now ko ngai ko anga ko ni tau fili quantitated na o pe o abuse pe ai vulnerability kakai mahino ka we tu nga ba u Mayanga na ufanya foto wa kau ye ta moni pe ya he ka na ua mena to na ka ba sai pe kere ya bo ne o ko vie hala mo mama fa u hila ka te na la na to fa fe taula ki ia ko nga ko eu to ya we ki mama to e ke mai e fe tai mu ta na ka tu kau ka ke mana to vo ki tai mi ko he fitu mo fuluna ya me ko ta na tu hau toki hau foki whaka koloai mo mea toki a verewa tuku hau kai ke to o ia to o tānak mai me ngai api ka tānak me ngai whare koloa mo ngai CVC o koe mai te kia au ia ai whainga whika wha asipa koe awa u kau wai mama lahi ia hekisi o au ia te whakamakatōnga tala noha ka veinga
Ko ti mahalo ku mahina bito e whakatala no ko ni whahe whini. Hange ko na ki whaha mai, mahalo pe e tok mahino ai whanonga te ki whahoko, pe te ki wholau ki whis, pe ka he weekendi, I he hoko atu. Aia koe wike kahau, koe toplelu wike kahau, ko wholau atu ki walu ki wawau, wike tolu ka te ulawa peo, ta toki arrange pe ta taimi polokalama ai ki he ke fit in ko koe me he polokalama. Ai kona gulawa pe sai pe internet e wa o polokalama mai mea he rotonga ke le campaign. Ka kumahal ko ia pe ka mea pe ko mana tu e di e pivet ka pa te ha mea ke he wa pa kai pata toki hoko atu I he programa ka hoko mai ka hau. Okay, saya so malo. Ka pai lava ko alto te fok mai pe monite. Koi. Si pe fok ia ke para hela fok se ala. Iga te ki alo pe te alo ki no. Ka me ko ia va pe fa le au ka au. Ka te usio be bo kon be wanga fe fok kau apa le ko. E ko jo va ko ase di ta ko faki report fra constituency fra vahenga ko e lau ai pehe hala ko mawanga vai mea ta tau o hange ni ko whanau e report ko ni wa tau ko si ka ia ha fare pehe ia he fare telefono nga ko e wa fu pehe mo pehe ai ko sio hange ai ko sio ko ke report hange ko tok ha u pehe fa fonga ko tok o mai ha fa fonga I fare ale me ngai vai Wangi pe ko mea ko ne ko sio wai me ko ton ki fare o mai be fa ta fa be I lipoti tu ano kai no ai e tai mi mo fa mo no ai pa nga ahi ka foki o lawe na lipoti he ta ko si mo ta wa tu o ta no mai pe I si ta ta de ke ha foi hala e tano ya mi sin vai ai ke pau mai no kai ke o kulahi palpale manau mau ko no sio spot ni masi solo pau de mo sio pau de mo sio he fare malo lo ke ta mai spot ai ta efe unga bito ko lo fa ko fe va sipoti o na to kanga te u fai va ko fe ha ko ki lava yo to tong hata o fu ka security ma to fa nga lo ha me ko ke ya hata ha ya ke dedicated ke fare malo lo fa pa pa wa pepa fa pa pa yo ma ko nga ko fu fa na o la wa fe wi lo to hala ki te ha no ki e to sida and next door to it ko fare nga hi me kai o fiana o ka po ai na kai ka na o iku ki fe ai o hange ni ko ange na fa nga fa ka ya ko o hopo pe la kai to ya ko kai pe ka ke to o inu pe ka hange ni o fa ta pe me ko ni na ha to fa pa na tula and now harmonize nature with humanity okay outside hangi ta no ke o me ko ni la ko mo mau ko ta mai sio ke hanga no ngahi we have enough resources ko lawa kia pa tau ma be to poto tau ma be to finance tau ma be to skills kakai workforce kakai mindset attitude kon o nga ko ango tu ko me a wai pe fare malo lo ma va he ko VIP so as long as ma ai ko na te tonga na toria ke ma ai fare malo lo ko vi ai fa now spot ko kapai lava ta o current mai ka te au ka to ka sipoti ko na ulere mo ka to mo ka mama ta sipoti ko ke na te fe ma na to pa fu mo during that day ha yeah pa ofa ka kai fa he fonua ai this is no doubt Ko tu fuga na ko ia I he ume pe he me pe na ko he fatongia pe ia fa fo fale ale tu ai ko me pe ko fatongia ia ha na tolu ko ate u fai wa ke na fale le e ume ko ia pe ko fatongia pe ko ese te pure anga o na anda he sport division ko e mia
they have budget allocations, and that should be paramount. Priority. Tau te fito, even if they don't do it every year, every day of the year. Especially kaya event, lalah yang ego ini. So don't get foi. Allocation niya ke kau ngau e na clean. But who would pay for it? Tamai kia ko na who might be alati clean. For the power, why people toilet? Kapau sio, kapau ulu ya 20. Ki mamani. Ko fu fare mata si potien. Fu la wafe wi ai ko tu unga wa toilet. Te na wanga fe hu ia pe atamai lele wa fonua ni venga. I'm telling you, o faamu mai ai hataha ke alumu laivi mai pa flomo laivi ia ka motola pompong e lere afare sick ya vida gawe psio. This is how we treat our future generations, future young Olympians, young athletics. Faka ofat. Okay. Pamalo ta fa mari. Mago. Tau ngosia. Tau toki sio. Sai be go fa le na le bombo. Okay. Malo bito biven pamalo at he lava ai programa ko FATUFONUA fo oki he hani. O fat ke go be mo ngau fai I tongana. Toksio I he time ga hoko mai. O fat so. Yeah. Pamalo at kainga I he lava ko da programa hani lava ki mo kau mai. I he whatalanoa koe whai ki whawhawhunga, pa ko tui pe mo mahi noi pe, koe toa poe e talanoa, o whahauko pe ku hela ia mo e whawhawhunga, kai malo pe ku whai pe tau ki kenu ko he whiawhini, e whatalanoa ki ai o lava whai e whatalanoa, na matu unga pe ia, I he lava te whawhawhunga pe a mweni ihi, o mamata I he sporti ko I te whaiwa, pia tau ki matolo mai ka reo ke o se sporti, ka tau toki lava o whai prokalama. Hangai koe na ku watu ane nai, I he wike ka hau, me se whaafo pe te uwhinga pe ke ngai prokalama ko ni kulere, ko os fitu taka na tolo, ko sponsor mai ke lava pe o lere he, ke fu tua po pe heni, ka na lava pe o lere he fiafi lai ne nima pe koe ono, e fiafi, pe koe makoto mo I taha pe koe fitu. Ha polokala mai koe ngā ke whakahoko he taimi koe ia, koe ngā te I wamau I he wike tolu, whakahoko ki whatongia ai I he aho, la taimi aho ka te whenga pe ke whakahoko tau ngai polokala ma I he taimi e fiafi ki mua ke whahamalolo I he taimi e fiafi. Ai aku whamalo ai he tukatiki mo tolu I he lava koe tau proklama I he whiawhini. Tatau te whito ke tau kua sponsor na uka mata hulu atu ane nai I he South Pacific Loans o ku whamalo lahi atu ke Starik Tupo pe me kau ngau e South Pacific Loans I he tukoni ko tau beg mo whai lava ke whahoko atu e tau ngai proklama pa miheni ke lava ke tau inasia I pe mo tau kainga. Ke ki ngatai o ku kei whamanatu atu wiki mo tolu ko si ai tolahi Ani ihi ko mo o si puka mai ho mo ngahi I live stream ke whakahoko I he kamata atu I he mahina ko ia ko sune lele atu ai ke taimi tisema o ku atake ke puka mai ke mao ke lava ke mao ho mawhainga maari ko inga ke lava o kau mo ia I he mau hulu atu lava atu ke ngai katoanga o ke whai ke mau hulu atu o ngahi katoanga pe ko whai tā I pe ko hiki video lava ke mau whahoka toa ia I he totongi na toa ki whiunga pe mo tau masiva pia kai ki ngata I ka ako e quality ko koe ngai mea o atu e matua ki sai apito tata whito ke mo kono video ko e o atu pe mo no whaita I ko ia ai ngai ka tonga pau hamari e matua ki e quality lere apito ano whahoka ngai whaita ko e page facing store o ku tau atu a pongpong I he wike ka hau ma uta fo o ko ke whame la au pito koe koe wala ni koe ngai wala benia ko o atu koe ngā ke ma ua fika telefoni e taimi ko toa pe ka au ku iai ai ngai wala ke he ko o atu he page facing store I loto nuku alofa
ke te motolo ke motori mo fili i ngai wala ko tau atu e tau wala ma pe konki mo e ka hau lere ai pe whame lere ai pe i he o whanonga atu ai pe ai te toki live mai pe me i he page fashion store i he ta pe pe ka flight e ka hau ke mo mamatange ki ngai wala ko e pe matunga ku ai tau ngā we i whare koloa ko e kautaha o kui pe ko e kautaha ko ni kunani center ai ko e kautaha mohenga kautaha nau whare o ku mau kotoa tu ia i have loto ka pau te ke lava hake ki have loto mau ka toa tu ai whahinga mohenga pe te ke fie mau ke nau whare mea whamalo sino mau kotoa tu ia pe mi he kunani center i loto have loto fia telefoni ena fitu ni maua tolu anima pe fitu ono noa ono fitu noa te ke lava o mau katoa atuai ai ngahi umea katoa ko ia nau whare ko hape ngahi seti nau whare ko ngahi mohenga ko toa ngahi umea katoa ko ia te ke lava mau atu ia pe mi he kunani store i loto nuku alofa kei ke ngatai ka oku i hena foki atare ki tapure ko e kautaha lei o kune lodonga i ai i he kunani store te ke lava pe o fitu taki. E kono fika telefoni lei pasi ko e fika telefoni ko valu fa taha fa fitua. Valu fa taha fa fitua te ke lava o fitu taki ai ki a lei pasi ko e tare ki tapure e kautaha ko e ni kunani center. I Australia, Brisbane, o kuna doe whare le tungu me kawa. Una wanga o hua te kawa ki ai o whainga fia mau inu kawa pe. Te ke lava mau atuia, fia telefoni e na wasi koe na, pe agua e na website e na dol te ke lava ko huki loto ke website koe na wasi atu, te ke lava click tongi i website koe ia, te ke asi kotoa pe ai ngahi mia ke whakatau, ma moe kawa, mo no mahu inga mo mea kotoa pe, o ku o sihanga pe e lei, o ne hanga o atu ia ke whainga fua ke te koe, i he taimi ko te whakatau ai, koe o ngone ia pe me kauta koe ia, ai koe kunani center, i he wena furniture, pe mo nau kunani cover, i loto Brisbane, koe kunani center, i loto havelu loto ia, o kui ai. Koe tau wharikosi ena i Orewa, Francis Tikats, o kuke adake ki motolu ka ingatonga, ka pau kuke fia lava atu ki ai, o kosi ho ulu ai, o ku tuu me lau ai wharikosi koe ni i loto Orewa, ka fia pēna koe tahiwa B, Moenui Avenue i Orewa, ka pau ke ofia tuai, a fia tuai i a taholo Antoni, koe tau ki ima. Talawo tonga e ni o kune wharere, e ni wharekosi koe na e lava ke toko ni atu, ke te ki mautolo. Ka ki ngatai, koe tau kautahawaka koe siu i moana Freight Services, Fredi, ka pau ke fia mao ke awi hao, tau lotonga e na fukontei na manioke, kano le rei oku, kaki te hela koe te aha niu ke alo o lolo i ake, koe ngahe mau hokiki, koe mena tamai Fredi, o te aha niu, ki ho manioke, he taimi te whakatau ai, ka i pe ko pe he i pe. Ko ngaka lawa ke kai aki ho kiki. E ka kai te lolo e manioke. E mau ho kiki te ke kai ham pe ko e. Ai ai ne ami o mo ne kanolelei. I he ke manioke ko te ke mau ia me fika te au hiwa walu. O e Tennessee Avenue ko e ofisi ia pe mo e. Pe kau taha ko siu i mona te au hiwa walu. O e Tennessee Avenue i loto mangele. Ko e fika telefonia na Fleti no wata no nono hiwa tolu ono. Koe i Brisbane, o ke ai kautaha koia, tonga live stream, Flondes, ka pau ke whima o live stream i Australia, Brisbane, pe ka whidu be. Noa wha, ua noa hiwa, fit wha nima whātaha. Noa wha, ua noa hiwa, fit wha nima whātaha, te ke lawa whitu taki ki ai kau ke whima o live stream. Ka pau ke whima o taha o whalani ke putu, lava le reima ngai service koia. Ka pau ke whima o ke whai tahi ha whainga, ngā ue pe ka whainga, function e whai, e lava le rei petes, ke ne whahoko katoa. Ai ngahi service katoa ko ia ma au, i he tonga live stream, ai ko Flondes tonga ia. Pe me i Brisbane, i Australia. Ko i ngata pe tau ngahi whanongonong, me tau ngahi polokalama ko i ki a honifa tau ngahi pe, ke mo ma o hamalo le rei i poni, ka tau toki pelongo aki, i he taimi ka hoko mai ka mo mea.